mu gihe nta bakandida bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bemerewe guhatana mu matora yo kuwa gatatu ku itariki 29 ukwezi kwa 11, abanyatanzania benshi barumva aya matora atari uguhatana bya nyabyo, ahubwo ko ameze cyane nko kwimika Perezida Samia Suluhu Hassan mu gihe yitabiriye bwa mbere amatora ya perezida. Iyi ni PBO Entertainment TV. Njye nitwa Paulo Bili. Bahaye ikaze. Nibiki biri kuvugwa muri aya matora ya Perezida Samia Suluhu Hassan w'imyaka 65 yabaye perezida wa mbere w'umugore muri Afurika y'Iburasirazuba nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli wari uri ku butegetsi rwabaye mu mwaka wa 2021. Ku ruhande rumwe Magufuli yashimwaga kubera kutajenjekera ruswa, ariko ku rundi ruhande yanengwaga kugira igitutu yakoreshaga mu guhashya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, hamwe naho yarahagaze hateje impaka ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Perezida Samia Suluhu Hassan icyo gihe yari vice perezida, yasaga nk'ugiye gutuma habaho kwiruhutsa ndetse hamwe n'uburyo bwe bw'ubwuzu n'urugwiro. Yatangije amavugurura yasaga nk'agaragaza impinduka ikomeye kuri gahunda z'uwo yasimbuye. Gahunda ye yise R4, nuvuga R nini mu cyongereza, ni ukuvuga ubwiyunge, reconciliation, kwihangana, resilience, amavugurura, reform, no kongera kubaka, rebuilding. Yongeye gufungura amarembo ya Tanzania ku bashoramari b'abanyamahanga, isubizaho umubano n'abaterankunga ndetse icubya uburakari bw'ikigega cy'isi FMI n'ubwa banki y'isi. Umusesenguzi kuri politiki Mohamed Issa yabwiye itangazamakuru ko yakoze ubudasa umubano wari waratakaye hagati ya Tanzania n'imiryango mpuzamahanga nka banki y'isi usubizwaho, ariko mu myaka 2 irishize cyangwa irenga urubuga rwa politiki rwagabanutse cyane ndetse no kwibasira abanenga ubutegetsi n'abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Bivugwa ko byabaye nta mpuhwe cyane kurusha uko byari byigeze kumera ku bwa Magufuli. Ubu gushimutwa hamwe n'ubwicanyi byabaye ibintu bimenyerewe bisanzwe. Issa yagize ati Samia yaje afite imvugo y'ubwiyunge, ariko ubu yahindutse umuntu ushize amanga ndetse afata ibyemezo bikomeye benshi batari biteze ko yafata. Ubu benshi bamwegekaho ibintu bimwe nk'ubushimusi, ubwicanyi, gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'ibindi bibazo ku mutekano. Ibi bigarukwaho muri raporo z'umuryango Freedom House wo muri Amerika uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu mu mwaka wa 2020 washyize Tanzania mu cyiciro cy'igihugu kirimo ubwisanzure bw'igice. Mu mwaka ushize uyishyira mu cyiciro cy'igihugu kitarimo ubwisanzure. Leta ya Tanzania ntacyo yatangaje kuri ibyo birego. Ishyaka CCM Samia arimo ryatsinze buri matora yose yabaye kuva demokarasi y'amashyaka menshi yongeye gusubizwaho muri Tanzania mu mwaka wa 1992, ariko ubusanzwe ibikorwa byo kwiyamamaza biba bifite imbaraga, hakaba ikiganiro mpaka gikomeye hagati y'amashyaka ahanganye. Nubwo kuri iyi nshuro komisiyo y'amatora yemereye abakandida 17 kwiyamamaza mu matora ya perezida, ishyaka Chadema rya mbere rikomeye mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ryabujijwe kwitabira aya matora. Umukuru waryo Tundu Lissu kuri bari mu rubanza aregwamo ubugambanyi yari yakomeje gusaba ko habaho amavugurura ajyanye n'amatora nuko byagenda, nukaza gutabwa muri yombi muri Mata uyu mwaka. None ishyaka rye ririmo gushishikariza abayoboke baryo kudatora. Uwitwa John Heche wungirije Tundu Lissu muri Chadema nawe yatawe muri yombi mu cyumweru gishize, ndetse yabwiye itangazamakuru ririmo BBC mbere y'uko afungwa ko ingirwamavugurura ya Perezida Samia Suluhu ari icyuka. Mu magambo ye yagize ati yego mitingi zaremewe nanone, ariko uyu munsi Chadema ntishobora gukora inshingano zayo kuko ibyizejwe na perezida byari binyoma. Hagati aho Luhaga Mpina wo mu ishyaka rya kabiri rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya ACT Wazalendo washakaga kwiyamamaza ku mwanya wa perezida nawe yangiwe kwiyamamaza inshuro 2. Ubu ni uburyo amatora y'umukuru w'igihugu yagiye yitabirwa. Muri 1995 hitabiriwe 77%, mu bihumbi 2000 yitabirwa na 84%, muri 2005 72%,
muri 2010 43%, muri 2015 65%, muri 2020 51%. Ubu turi mu matora ya 2025. Kugeza ubu abiyandikishije ko bazatora bageze kuri 137,700,000 nibo bazatora umukuru w'igihugu. Uwitwa Ruhaga Mpina yari yashoboye gutuma kandidatire ye yongera kwemerwa n'urukiko rukuru nyuma y'uko yari yangiwe kubera ibibazo bya kandidatire ye yashinjwaga kutubahiriza amategeko ngenga yo mu ishyaka rye. Ariko ubwo umushinjacyaha mukuru yajuriraga iki cyemezo mu kwezi gushize, komisiyo y'amatora yafashe icyemezo cyo gushyigikira uko kwangirwa kwiyamamaza kwe. Ibyo bituma amashyaka matoya cyane atavuga rumwe n'ubutegetsi nka Chauma na CUF asigara mu ihatana, ariko mu by'ukuri nta mahirwe ahari ko ayo mashyaka yabuza Samia Suluhu gutsindira manda ye bwite ya mbere. Muri raporo iheruka y'ikigo cy'ubushakashatsi ku mutekano cyitwa Institute for Security Studies ISS cyo muri Afurika y'Epfo, umusesenguzi kuri politike Nicodemus Minde yagize ati igenzura ry'ishyaka riri ku butegetsi, ihezwa cyangwa ikumirwa ku batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe no kubogama kw'inzego bibangamiye kwizerwa kw'ibizava mu matora. Urubuga ruto rw'abaturage hamwe n'igipimo kiri hasi cyo gushishikariza abatora umbabarire birushaho guca intege kugabanya kudaheza ko mu matora. Ibyo byatumye bamwe bashoboraga kuba batora nka Godfrey Rusana utuye Dar es Salaam biheba. Uyu Rusana yabwiye BBC ati nta matora dufite mu gihe nta bavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye. Uburyo bw'amatora ntibwigenga. Yakomeje agira ati twamaze kumenya uzatsinda, sinshobora guta igihe cyanjye ngo ndatora. Iyo komisiyo y'amatora iyiza kuba yigenga koko nari kuzatora. Ibi bitandukanye cyane n'umurindi waranze ibikorwa byo kwiyamamaza ku birwa bifite ubwigenge bw'igice bya Zanzibar aho Perezida Samia Suluhu Hassan akomoka. Abatuye kuri ibyo birwa batora perezida w'ako karere wabo bwite, ndetse perezida wa Zanzibar uriho ubu Hussein Mwinyi wo mu ishyaka CCM arimo gushaka indi manda, ariko ahatanye bikomeye n'umukandida Othman Masoud w'ishyaka ACT Wazalendo umaze igihe yamwungirije muri leta y'ubumwe. Mu bikorwa byo kwiyamamaza byo hakurya, Perezida Samia yibanze ku guteza mu buryo bwa kibyeyi gutegeka mu buryo bwa kibyeyi. Yabanje gushimirwa agashaka gutegeka binyuze mu biganiro aho gutegekesha itegeko teka. Ibyo byatumye ahimbwa Mama Samia, ndetse muri mitingi ze yagiye asezeranya kuzana amajyambere agera hose binyuze mu bikorwa remezo byiza kurushaho nk'ubuvuzi n'uburezi. Abagore benshi cyane abo mu cyaro bo bamubona nk'uwazanye ituze. Uwitwa Queen Catholic wo mu mujyi wa Tanga mu majyaruguru ugiye gutora ku nshuro ya mbere yabwiye BBC ati Samia azana kwiyubahisha, twe abagore bato tumufatiraho urugero. Tuba twumva ko hari ari kumwe natwe nka perezida, ndetse ibyo biduha icyizere ko dushobora kwizerwa aho dutuye ubu no mu gihe kiri imbere. Ariko abagore bamwe bo mu bice byo mu mijyi nka Serena Ponsiana nawe uzaba utoye bwa mbere akazatorera Dar es Salaam, bo bafite ubundi buryo babibonamo. Akaba yaragize ati ubuyobozi si imivugire gusa, nemera ko perezida afite umurimo wo gukora mbere na mbere ku bushomeri. Amaze igihe afasha bamwe, ariko benshi baracyakeneye ubufasha. Nk'uko nabigarutse, abatora ni 37,700,000, abagore bakaba 49,7%, mu gihe abagabo ari 50,3%. Hafi 1/2 cy'abatora bari munsi y'imyaka 36. Undi mugore ukiri muto w'i Morogoro hafi y'i Dar es Salaam yavuze ko ashyigikiye perezida, ariko yanga kubwira BBC izina rye kubw'impungenge ko amagambo ye ashobora kwakirwa nabi n'urungano rwe. Mu magambo yagize ati Samia yatumye twebwe abagore twumva ko dushobora kuyobora
nakwifuje kuvuga byinshi kurushaho, ariko urubyiruko rwinshi ntirumuvuga neza. Urubyiruko nirwo rwiganje mu kwiyandikisha. Mu bantu miliyoni 37.7 biyandikishije gutora muri Tanzania, ndetse bamwe bafite uburakari butewe no kuba perezida yaracecetse ku bibazo birimo ishimutwa riteye ubwoba. Ndetse nubwo bamwe bashima Perezida Samia Suluhu Hassan kukuba yarashyize ubukungu ku murongo, hari abandi bamwe barafitiye urukumbuzi Magufuli bitewe n'amakuru arimo kwiyongera yahavugwa ruswa. Umuvuno ukaze kurushaho uherutse guca cyangwa se gufata ushobora kuba waratewe n'ibibazo byinshi muri sosiyete ya Tanzania isanzwe yiganjemo abagabo. Yagize ibibazo mu kugaragaza ko ari we ufite ubutegetsi. Muri mitingi zo mu gihe cya vuba aha gishize, yakomeje kwibutsa abatora ko ari we ufite ijambo, ati ntimwibagirwe ko ndi umukuru w'ingabo. Ashobora no kumva abangamiwe na bagenzi be mu ishyaka CCM. Hari bamwe batashyigikiye ko aba umukandida perezida w'iryo shyaka nta wundi bahatanye. Ibyapa byo kwamamaza Perezida Samia nibyo byiganje Dar es Salaam. Uwitwa Humphrey Polepole wo ku rwego rwo hejuru muri iryo shyaka wanenze kuba Samia yarahise agirwa umukandida nta wundi bahatanye mu ishyaka, yahise ashimutwa mu buryo bw'amayobera. Hari no kumvikanisha ko Samia mu by'ukuri ari igikoresho cy'agatsiko k'abanyembaraga b'abanyemari bakomeye n'abandi bakomeye bashyigikiye CCM, bazwi mu mvugo isanzwe yo mu Giswahili nka mtandao, nk'uko Minde yabivuze muri raporo ye y'ikigo ISS, aho yagize ati demokarasi y'imbere mu ishyaka rya CCM yaranizwe binyuze muri gahunda y'ikinamico yo kugira Perezida Samia Suluhu umukandida umwe rukumbi. Mu gihe ibi byongereye gucikamo ibice mu ishyaka ubwaryo, ubumwe bw'igishushanyo ni ukuvuga butari bwo burimo kwerekwa abaturage. Byemezwa ko Magufuli yanze gukorera ku mategeko y'ako gatsiko kazwi nka mtandao, ahubwo agahitamo gukorera no gukomera kuri gahunda ye bwite yo kurwanya ruswa. Umusesenguzi Minde aburira ko ibi byose byatumye haba umwuka w'ubwoba bwinshi muri Tanzania, mu gihe ibitangazamakuru bihitamo kugendera ku magi ndetse no kugabanuka kw'ibiganiro muri politiki. Impaka mu baturage zimukiye ku biganiro byo kwibanga no ku mbuga nkoranyambaga. Abasesenguzi baburira kuko kuzibukira cyangwa se kwitaza cyane cyane ku rubyiruko gushobora kurushaho gukoroga no gukorogoshora demokarasi ya Tanzania, ndetse no guteza ibibazo kuri Perezida Samia Suluhu Hassan mu gihe kiri imbere, igihe amatora yaba atitabiriwe cyane n'igihe haba habayeho imyigaragambyo. Uwitwa Tito Magoti ni umunyamategeko akaba n'impirimbanyi ya politiki ukiri urubyiruko, avuga ko ibyo asaba ari ibintu byoroshye. Yabwiye BBC ati turashaka Tanzania yisanzuye, aho buri muntu wese afite ubwisanzure bwo kuvuga, ubwisanzure bwo kujya aho umuntu ashatse, n'ubwisanzure bwo gukora ibintu ibyo ari byo byose umuntu yifuza. Ese ubu hari umuturage ushobora gukora ibyo yifuza mu gihugu icyo ari cyo cyose? Ibi bisa n'ibidashoboka. Mbibutse ko aya matora azaba tariki 29 Ukwakira 2025 aho kuba 29 Ugushyingo nk'uko nari nabivuze haruguru. Ese abakandida ku mwanya wa perezida bijeje iki abaturage muri mitingi zabo? Hari ibyagarutsweho ku mbuga nkoranyambaga biteza urunturuntu bitewe n'ibyo abakandida bagiye bavuga. Ngiye kugaruka kuri bimwe muri byo. Uwitwa Kunje Ngombale Mwiru akaba umukandida ku mwanya wa perezida w'ishyaka ry'abahinzi borozi bo muri Afurika AAFP Dar es Salaam, mu kiganiro cyo kwiyamamaza cyabereye i Dar es Salaam, yemeje ko aramutse atorewe kuba perezida wa Tanzania azafatira ingamba zikomeye zo kurwanya ruswa, yubaka icyuzi kinini cy'ingona ku ngoro ya perezida. Mu ngoro ya perezida ati nzacukura icyuzi cy'ingona abantu bose bahamwe n'icyaha cya ruswa, nzabajugunyamo zibarye kugeza aho zibarangirije, kandi uzasanga imyenda yabo yashyizwe aho nk'igihamya y'ibyo bakoze.
kugira ngo umenye ko hari umuntu washyinguwe aho hantu. Yakomeje agira ati iyi nkoni mfashe mu ntoki izakoreshwa mu kubakubita mbere y'uko binjira muri icyo cyuzi. Niyo naba mfite uruzinduko rwo kujya mu mahanga uwo munsi, nzarusubika kugeza igihe nzi neza ko mpanganye n'umuntu urya ruswa. Undi mukandida ku mwanya wa perezida ukomoka mu birwa bya Zanzibar, Said Sud Said wo mu ishyaka rya Alliance for African Farmers Party, yijeje abaturage ko azabemerera guhinga urumogi. Urubyiruko rwo muri iki gihugu ruzahinga ibihingwa bitandukanye bitanga umusaruro harimo n'urumogi, niko yavuze. Urumogi ruzahingwa hano kandi ruzagurishwa mu mahanga nk'igihingwa cy'ubucuruzi. Yakomeje agira ati ndasezeranya urubyiruko ko nimfata leta bazahinga urumogi kandi leta izarugura irwohereze mu Burayi kugira ngo babone amafaranga y'amahanga kugira ngo bakemure ibibazo byacu. Tuzakora ubucuruzi bw'ibihingwa n'umurava mwinshi. Iki gitekerezo cy'umukandida Said cyateje impaka kubera ko urumogi ari igihingwa kitemerwa n'amategeko mu bihugu byinshi ku isi harimo na Tanzania. Birabujijwe kubera ingaruka z'ubuzima, ariko hari ibihugu byemera ikoreshwa ry'urumogi mu gukora imiti. Nk'uko urubuga rw'ubucuruzi Business Insider rubitangaza, guhera mu Kwakira 2024 ibihugu 9 byo muri Afurika bimaze kwemerera guhinga urumogi abaturage kugira ngo rukoreshwe mu mahanga n'imiti. Nibyo bike ugereranije n'ibindi bisigaye. Hari umukandida wemeje umuceri imbere yo kuvurwa. Mu gutangiza ubukangurambaga bw'ishyaka rye Chama Chauma se mu magambo y'impine, umukandida wungirije wa perezida wa Repubulika Devota Minja yasezeranije abanyatanzania ko abarwayi bazahabwa serivisi yo gukandwa umubiri, ni ukuvuga massage, nibagera mu bitaro na mbere yo guhabwa ubuvuzi. Muri Chauma, politiki yacu ni ibiryo, niko yavuze. Iyo umurwayi ageze mu bitaro, aho guhura n'imiti bahura n'umuceri woroshye. Akomeza agira ati arya umuceri ukamanura umuti. Umuceri woroshye ni politiki imaze igihe kinini y'ishyaka mu gihe cyo kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2020. Birishinzwe gukumira no kurwanya ruswa PCCB yabujije Chauma guha ruswa abantu mu myigaragambyo yo kwiyamamaza, ivuga ko ari ruswa ku baturage batora. Noneho Chauma yahinduye amayeri. Nibakika ku butegetsi, ubuyobozi bwabo buzaba mu bitaro kurya bagahaga mbere yo guhabwa umuti. Niyo gahunda bafite. Undi mukandida wa perezida wa Zanzibar ku itike y'ishyaka rya Makini, Ameir Hassan Ameir, yijeje abaturage ko azabaha amafaranga 500,000, ni ukuvuga amadolari 200 kuri buri muturage wa Zanzibar buri kwezi akimara kurahira kuba perezida wa Zanzibar. Yavuze ko usibye gutanga aya mafaranga, yijeje abaturage ko umushahara muto w'umukozi wa leta ugomba gutangirira kuri 1,500,000 muri gahunda yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage no kuzamura imibereho yabo. Mu batanze ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga kuri iri sezerano basubiyemo amagambo y'Abongereza avugira ati too good to be true, ni byiza cyane ku buryo byaba ari impamo. Nanjye navuga ni kubera ko amatora atarakorwa kandi akaba ataraninjira mu ngoro ya perezida, ntarirarenga, reka dutegereze. Bikunzwe kuvugwa ko abanyapolitiki bazavuga ikintu cyose kugira ngo babone amajwi abajyana ku ntebe akabicazaho, ni intebe y'ubutegetsi. Aya masezerano yateje impagarara kubera ko bamwe byabagoye kuyashyira mu bikorwa, cyane cyane kuko benshi muri bo badasobanura mu buryo burambuye uko bazagera ku masezerano yabo. Abandi bagasaba ko impinduka zikomeye z'amategeko zashyirwa mu bikorwa. Ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV. Njye nitwa Paulo Bili. Ninde uzatorwa ku mwanya wa perezida wa Repubulika ya Tanzania? Reka dutegereze. Ciao.